Okay, mukoba mutya bassebo ne banyabo kansube ndi muli bulungi amwe bale mirimo mwe bale okuyiya obuyire tuli mutambulira ku bulala nga wenna bwoli kuniga essimu yawo bange byeffe byawa neno n'alwira okubona emboozi eno agibonanga empyaka kyova tetwogerana ku damwezi Dr. Hussein n'amaina era nga olunaku olwali ensobole okuba nga neeyungibwako baganda bange mikwano gyange bendidyeŋŋananga ebbanga einene asobola okuba nga ndowooza ntandikira ere nga tuyire eno mpolampola nga twebuuza mpolampola awo twawaka akantu ako ndowooza oba tukagemerebwamu ngalo memale tukagemerebwamu ngalo tubone so kantandike wa muganda wange oyo asooke abalamuseeko abainonole maina memale kode bakagwa abali kumpewo da Dr. Hussein ndi musangaalu ine okuboneka kumpewo dinene amaina neiroboozi banta King wa Bobby ngera batona abatandidde ono yesebo yibona ku mumbeda wa Kyabazinga wangeri gyanekanika ne mama Mpola. ndamusaako Amaina neiroboozi banta Shimi Love 256 era na amaina genkweza social media azidandanduna muwala wa BMP ndibona muto munange oba mukulu munange byona byona baba we nalamusaako bali kubona abali kutubona kumpewo da Dr. Hussein amaina gange mpitibwa Lemon Crew bona aba social media kasamu bayo awo bamugategeera era kuni muganda wange oyo asooka alamuseeko ku bantu ndi musanufino okubako kumpewo da Dr. Hussein amaina nairoboozi future UG promoter kuva mu Busoga Music Promoters amaina nairoboozi bandeta Salimugo State ndi musanufino okubako wano wa Dr. Hussein so olunaku olwaleero mikwano gyange gino gineeyungibwako nga gyanyenza okuba nga gitegeezaako ku omuntu ali eyo ali kuba nga ompuliriza esaadi nobeeku nikyoyega oidi emiti emito n'ekibira so kati emiti emito nga gyekozeemu ki omulimu okuba nga gisobola okuba nga gibunya amawulire gasobola okuba nga gatuuka eri abantu tuyizaamu eisuubi kyova obona nti twena wano wazira alinanvu wabula ndowooza twenda kutegeeza ewaali tubona nti eketofu ezza kitakola ki kitasoboka King wa Bobby kantandike niiwe sobola okuba nga bavubuka bananga abali eyo bameneramu ki bitiibwa ki byoyemereiremu essaawa dino bw'oli awo okukiiramu amaina bantira King wa Bobby nga nkola ni Busoga Music Promoters nga tukola endongo ey'abaana bonabona okusingira yala abakatandika ntimuvuka mu life oli wakatandika okwemba ifeedi mu ndongo n'omuntu akusinga obukulu omweta mwana tekituufu tuliki baana asinga nigwe nsinga mweta mwana oyinza n'okusanga oli nga akusinga n'essente akusinga n'omubiri akooti omwana ono so tukola endongo y'abaganda baife abamini abakatandika okwemba abatambuliza omuziki gwebwe wonawona bakiteeka kuba buli avaayo ng'ayenda kwemba abayenda kutuuka kuwa waigulu tulajja okulingirira nga abembi abaatuuka waigulu azira bisa bijja kuyamba kuki omwana mwine ebiseera ebyo leediyo dibiringa dabeeyi okujja ku leediyo kooti nigwe nabankule kwakemba kange kizibu abalina emikutu eminene nga bona baki kakati beffe katuveeyo tube nga tuyamba ku baganda baife bano oba oli atya nti tekuyita faali ku Busoga okitegeera kuba endongo ya Busoga eno mabega abereka erinuma mugire muveeyo tugire tuveeyo mayi endongo ya Busoga yakola etya Busoga tuize ku maapu abembi tusobola kubalaba embi 10 mu Uganda yena ntatamu bembi Basoga nga batya batano ekyo kiribira kyaife kandi situye ku Busoga yiffe tuke kuki kutonyi esebo so kati mwemereire ku iddaala ki oba ekibiina kyemereire ku iddaala ki oba ekibiina bakyeta batya kino ekibiina bakyeta Busoga Music Promoters yes nga tuzira nti iddaala oba ki wabula tuliwo nti tuli ba promoter promotinga ndongo naye tenga tukoma ku ndongo yonka niba ni business okola otya okushinga business oba okutunda okutebeta okutana wanecha amatano kyonkyonyo okutanira okutanira so kati ekibiina kino kiwandiisa abantu okukingira nga bona bandyetaaza okuba bamemba oba mwamala kati mulina kuba nga mukola mirimu nkalina ekibiina munnange ekya Busoga Music Promoter era nga kino kirimu abakungu bangi abakola ki
abakifuga n'abakigondera.